Zoom Actu, toujours au sujet de la problématique des violences conjugales en Polynésie française, Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Edouard Fritsch, président de la Polynésie française, en Réau-Tahiti. Te tungo tēnei wharereira, te tamatara aia, te hio i te maurawe atu anen he whaohipahia a tei. No te paruru ai te ie mauhine. Promou, i te hia te ie whiwhi, i muri mai te taparahira. Tarara, te hina aro nei, te ripuna o tō tātou ne whenua, te hina aro nei matu, pa atua, ia whaara, te mauhine, te whiwhi e tupu nei niho i rato. I tiria te me piti huru rawera. Te veira te horor ai mo i tiripuna, te veitu arara, te parau whaara no, i te mutuoi e tiria te me, en heia e imi te morawea, ia whaahau te ia wahine i riro e te parheira. Tiria te man on or arhei te imahana, nihoi te mo whiwhi e tupu nero tui te mo tuawhare. Te vene te morawea nā roto i te whareututura mai, te areira ai tō rātou mo whiwhitino, te vene te i opuar ātu e whaatupu pai tō e wahai whaarira ai te i mo mama, tō e te me poto whaarira ai rātou mo te whaatea i tā rātou mo tāne. Te piti o te man on or arhei, te i mo tāne, te tumu o te i mo whiwhi. E mana o hiara, te tumu rei, e tupu i te whiwhitu tātou ne whenua, tēnu rā awai, e te awawa te aru ato, drog. Tarara, te aturi hia nei e nenhe e paraparau i te ia mo tāne. Hapa oi rātou, i he veiso, i hano te mea warawe rātou i te hipa ino, wharu i rātou. I rawe hia mai rā rātou, i paraparau hia rātou, nen he tāta mumuto e rawe tiri o hupa, nen he tāte hawa e rawe tiri o hupa, hapa oi te tuhaa no te whiwhi. Nen he atua rā, te mo puto tiare, nen he atua te mo tātira, e hapa oi te mo tāne. E te wahai whahihia tō tarata au i te rei te imahana, i he tātou e hapa ono te mo tino o te whiwhi, te tumura o te whiwhi atua, e te titauhia i te imahana, i hapa o ato hia. No rira, ua propro mātou, ua horo hia te momon o, te maunumera, e te mau opuar a e wainei, te wainei tā te hauwhenua atoa, mana o wau e no te whareu tūtu rā mai o ai taone ia whaatahia te te wahai tā e, no te e momama, e haramei rātu e tā rātu motamari i te teiteme, te wei atu ara te i opuar ai haatupu i te hoa whare tā e, Maison des Femmes, paruhia, no te whaarir ai te e momama, te wainei te pua te hau, i pira era te hia te Conseil des Femmes, te taatira o te mōwahine, trara te veira te te anir ai te imahana, ia whaatahia te te hewahai tae, no te whaari rātou, e tau putono, whaaforo te mō tāne, tāna rātou mōwahine, tiria teme, ia nen he rātou, e hui whaahau, no te hui ora rā amui. Te whārahei, i te mai oe. Ia, e ere te whaatae e rai te tei e te tei. Te whārahei muri mai, ia no a te tamaru, paraparoi te tāne, e paraparoi te wahine, ia nen he rāua e ora whahau tō rāua ora rā amui.